Dobro jutro, balkonski dnevnici. S mog najdražeg mjesta na svijetu, autoceste. Venera danas ulazi u Jarca, zapravo već je ušla i Saturn je gazda kuće i on ju vodi u Ribe. Ovo je idealna kombinacija za odnose, zato što Saturn jako voli Veneru, on je u vagi egzaltiran, a to znači da za sve dugotrajne i stabilne odnose treba raditi. Kad ona uđe u Jarca, nije više onako disperzirana, pa ono, pa okej, mi bi sad sto neki stvari, nemamo puno fokusa, malo smo skloni pretjerivati, pa ono, nema veze, sve bu dobro, nego u Jarcu ono, okej, jasan fokus, znam šta hoću, kud idem i šta ću s tim napraviti, jer bo i taj Saturn, s njom radi sekstil za par dana, on ima dobar odnos sa Jupiterom, a to je, znam koliko me to košta, znam koliko mi to vrijedi, znam koliko ja vrijedim u tome i sad radim veliki plan koji će dugoročno držat. I Jupiter radi sekstil sa mjesecom u Raku, danas je ušao u Raka, tako da se mi cijelo vrijeme trebamo dobro osjećati. I to je ona nit vodilja, mjesec vodi tu priču svih ovih padajućih sekstila koje imamo po zodijaku. Tako da, tjedan velikih promjena je, Uran će krenuti direktno, držite gaće. Budite si dobri, ćao.